салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири байналмилалӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матнро бо хонандагони муассисаи мазкур манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи имрӯза бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе таҳия мегардад ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. пазиро бошед. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Али Назаров. ман дар риштаи бокс тӯли 4 сол шуд машқ кардастам. ман дар ин барномаи матин имрӯз мехоҳам ҷои аввалро гирам. барои ҷои аввалро гирифтан бояд ман кӯшиш кунам. иштирокчии дуюми барнома Собит Ҳакимов. ман дар дастаи Спартак машқ мекунам ва футбол ба ман махбуб аст. ман мехоҳам ки дар барномаи матин натиҷаи хуб нишон диҳам. иштирокчии сеюм бошад Аҳмад Насриддинов. ман дар академияи Ювентус машқ мекунам. Футболро хеле дӯст медорам. имрӯз кӯшиш мекунам ки тӯбҳоро ба ҳадаф расонам. иштирокчии чорум бошад Асадулло Асадуллозода. варзишро дӯст медорам ва мехоҳам ҳамеша ба варзиш машғул шавам. кӯшиш мекунам шартҳоро хеле хуб иҷро кунам. иштирокчии панҷум Умар Ҳамидов. ман дар академияи Ювентус машқ мекунам, футболро назм мебинам. имрӯз мақсад дорам дар барномаи матин ҷои аввалро гирам. ва ниҳоят иштирокчии охирин Ҳабибулло Исроилов. мо дар як ҳафта 3 бор дар ин ҷо машқ мекунем. боварӣ дорам ки имрӯз ин машқҳо мана кӯмак мекунад. орзу дорам ки дар оянда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. бинандагони гиромӣ мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мавлон Сафаров. довари барномаи имрӯза Фирдавс Ризозода. тамошобинони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаро аз давидан шурӯъ мекунем ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт Али Назаровро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, Али Назаров бо оштаки довар шарти аввали барномаро шурӯъ намуд. дӯстони азиз, Али Назаров масофаи 50 метрро дар муддати 5 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Собит Ҳакимов. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем. иҷрои амали Собит Ҳакимов 5 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аҳмад Насриддинов. инак Аҳмад Насриддинов шартро идома медиҳад ва мебинем ки масофаро дар муддати чанд сония тай менамояд. аҳмад Насриддинов масофаро дар муддати 5 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии чорум. Асадуллоро мебинем дӯстони азиз. масофаи 50 метрро дар муддати чанд сония убур мекунад. иҷрои амали Асадулло Асадуллозода 6 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии навбатӣ. инак иштирокчии панҷумро мебинем ки бениҳоят суръаташ баланд аст. аҳсан мегӯем. Умар Ҳамидов масофаро дар муддати 441 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии ниҳоии барнома. инак мебинем ки чӣ гуна масофаи 50 метрро тай мекунад.
ҳабибулло исроилов масофаро дар муддати 6 сония тай намуд ва билохира дар ин шарт Умар Ҳамидов даст боло гардид. чун дар шарти аввали барнома суръати давандагӣ иштирокчиён санҷида шуд, аз ҳама натиҷаи беҳтарро Умар Ҳамидов нишон дод ва соҳиби 10 хол гардид. Али Назаров бо 1 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. Асадулло Асадуллозода ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Собит бо 7 имтиёз дар мақоми чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. Аҳмад ва Ҳабибулло бо 6 имтиёзӣ мутаносибан зинаҳои баъдиро касб карданд. шарти навбатӣ зарба задан ҷониби дарвоза мебошад ки иштирокчиёнро зарур аст ки аз масофаи 15 метр ҷониби дарвоза 3 зарбаи ба ҳадаф расонанд. барои иҷрои ин шарт Али Назаровро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо шакли довар Али Назаров аввалин зарбаи худро иҷро намуд. мутаассифона зарбаи нахустини ӯ ба ҳадаф нарасид. ҳеҷ боке нест. ду имконияти дигар дар пеш аст. Али Назаров имконият дорад ки ду зарбаи худро эҳтиёткорона ба самар бирасонад. мутаассифона зарбаи дуюм ҳам бенатиҷа анҷом ёфт. акнун зарбаи ниҳоиро мебинем. шояд зарбаи ниҳоӣ ҳадафрас бошад. афсӯс, зарбаи ниҳоиам бенатиҷа хотима ёфт. Али Назаров шартро бенатиҷа анҷом дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Собит Ҳакимов. инак Собит Ҳакимов омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар шартро иҷро мекунад. зарбаи аввалини Собит ба дигар самт рафт. бинандагони азиз, ман фикр мекунам айни ҳол ҳар яки шумо ба худ як варзишгареро интихоб намуда ба ӯ мухлисӣ мекунед. боварӣ дорам ки аз миёни 6 нафар варзишгарон нафаре пайдо мешудааст ки ҳар се зарбаи худро ба ҳадаф расонад. Собит бошад зарбаи дуюми худро бенатиҷа анҷом дод ва зарбаи ниҳоиро мебинем. афсӯс, зарбаи ниҳоиам бенатиҷа хотима ёфт. дӯстони азиз, Собит Ҳакимов натавонист ки аз се зарба ҳадди ақал як тӯбро ба ҳадаф расонад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аҳмад Насриддинов. дӯстони азиз, Аҳмад Насриддинов омодагӣ мебинад ва сипас зарба мезанад. аҳсан мегӯем, як кафкӯбӣ ба ифтихори Аҳмадҷон мезанем. бисёр зарбаи қавӣ буд. агар ду зарбаи дар пеш истодаро ҳамин гуна ба ҳадаф расонад, фикр мекунам ки имтиёзи хуберо ба даст меорад. офарин мегӯем, кафкӯбӣ мезанем ба ифтихори Аҳмадҷон. бисёр хуб дурахшида истодааст дар ин шарт. албатта дар ҳар як шарти ҳунари худро нишон медиҳад. ва мутаассифона зарбаи ниҳоӣ бенатиҷа анҷом ёфт. дӯстони азиз, Аҳмад Насриддинов тавонист ки аз миёни ҳарифони худ ду тӯбро ба нишон расонад. инак Асадулло Асадуллозода омодагӣ мебинад ва зарба мезанад. офарин мегӯем. бубинед ки бисёр як зарбаи зебое буд ки ба нишон расид ва ҳатто ана ҳамун пои чап ба ҳадаф расониди ин зарбаро. акнун зарбаи навбатиро мебинем. қариб буд ки дӯстони азиз ба ҳадаф мерасид, вале ба чӯби дарвоза бархӯрд. ҳеҷ боке надорад. як имконияти дигар дар пеш аст. Асадулло Асадуллозодаро мутаассифона зарбаи ниҳоиам ба ҳадаф нарасид. Асадулло Асадуллозода тавонист ки аз се зарба як тӯбро ба нишон расонад. инак иштирокчии навбатиро мебинем ва мутаассифона зарба ба ҳадаф нарасид. бисёр зарбаи қавӣ буд, вале каме аз дарвоза баландтар рафт. инак зарбаи навбатиро мебинем дӯстони азиз. зарбаи навбатӣ ҳам бисёр ба ҳадаф наздик буд, вале ба чӯби дарвоза бархӯрд. ҳеҷ боке надорад. як зарбаи дигар, як имконияти дигар ӯро дар пеш аст. дӯстони азиз, вале мутаассифона зарбаи ниҳоиам ба чӯби дарвоза бархӯрд, бенатиҷа анҷом ёфт. дӯстони азиз, Умар Ҳамидов ҳарчанд кӯшиш намуд, вале мутаассифона натавонист ки
توپ رو به هدف رساند. توجه میکنیم با مهارت حبیبالله اسرائیلوف. اینک حبیبالله ضربه زد. افسوس ضربه اولین حبیبالله به دیگر سمت رفت. دوستان عزیز البته اجرای این عمل به خود یک نازکی دارد. ببینید که دروازه هم خرد است ولی مسافه هم کمی دورتر است. آفرین میگوییم. حبیبالله توانست که ضربه دوم رو به نشان رساند. یک امکانیت دیگر دارد. متاسفانه ضربه سوم به دیگر سمت رفت، داخل دروازه نگردید. حبیبالله نصرالدینов از 3 امکانیت تنها یک ضربه رو به هدف رسانید و بالاخره در این شرط احمد نصرالدینov دست بالا گردید. дар шарти дуюми барнома техникаи зарбазанӣ иштирокчиён санҷида шуд. ҳамин тавр аҳмад насриддинов маҳорати хуби зарбазанӣ нишон дода садрнишин шуд. асадулло асадуллозода бо 16 имтиёз дар хатти дуюми ҷадвал, баъдан умар ҳамидов қарор гирифт. ҳабибулло низ дорои 15 хол аст. алӣ ва собит зинаҳои минбаъдаро касб карданд. بینندگان گرامی رسیدیم به شرط سوم برنامه. شرط نوبتی باشد بسکتبال نام دارد و به هر یک اشتراکی 3 امکانیت داده می شود. توجه میکنیم به این شرط. یک باشد که داور شرط نوبتی آغاز گردید. علی نظرов اولین پرتافت خود را اجرا نمود، به نتیجه انجام یافت. هیچ باکی ندارد. او را ضرور است که باید شتاب‌کنی نکند. و قریب بود دوستان عزیز، قریب بود که این کوشش ها نتیجه خوب به بار می آورد ولی متاسفانه به نتیجه انجام یافت. ضربه نهایی هم داخلی ثبت نگردید. علی نظرov شرط رو اجرا نمود ولی از 3 پرتوف نتوانست که حداقل یک تایش رو به هدف رساند. توجه میکنیم با مهارت ثابت حکیموف. اینک پرتافت نوبتی رو میبینیم. پرتافت نوبتی هم نتوانست که به هدف رسد. اینک پرتافت دوم رو میبینیم دوستان عزیز. یادرس میشویم که مسافه 5 متر است. از مسافه 5 متر اشتراکچیان رو ضرور است که باید همین توپ رو داخل حلقه نمایند. اینک پرتافت نوبتی رو میبینیم که به نتیجه انجام یافت. اجرای ثابت حکیموف به نتیجه انجام یافت. توجه میکنیم با مهارت احمد نصرالدینov. احمد نصرالدینov آمادگی میبیند دوستان عزیز و با اشتک داور شرط رو ادامه میدهد. احمد نصرالدینov در شرط گذشته نتیجه خوب نشان داد. اکنون میبینیم که آیا میتواند در این شرط نتیجه قبلی خویش رو تکرار نماید. بسیار پرتافت بلندتر بود. رو ضرور است که باید شتابکاری نکند. با دقت توجه نموده و بعدا توپ رو پرت آید. افسوس توپ ها به هدف نرسیدند. احمد نصرالدینov هم نتیجه ثابت حکیموف رو تکرار نمود. توجه میکنیم با استعداد اسدالله زاده. اینک اسدالله زاده رو میبینید دوستان عزیز. اینک پرتافت نهایی رو میبینیم. آیا میتواند که اسدالله به هدف رساند؟ احسن میگوییم. بسیار پرتافت هدفرس بود. اسدالله زاده توانست که از 3 پرتافت یک پرتافت خود رو داخل حلقه نماید. نوبت اشتراکچی پنجم فرا رسید. اینک عمر حمیدov آمادگی میبینند و پس پرتافت میکند. پرتافت قریب بود که داخل حلقه میگردید ولی از حلقه بیرون شد. آفرین میگوییم. بسیار یک پرتافت زیبا بود که از جانب عمر حمیدov اجرا گردید. پرتافت نهایی رو میبینید. متاسفانه به هدف نرسید پرتافت نهایی. عمر حمیدov توانست که نتیجه اسدالله زاده رو تکرار نماید. توجه میکنیم با استعداد حبیبالله اسرائیلوف. اینک حبیبالله اسرائیلوف شرط رو اجرا میکند.
متاسفانه ضربه اولین حبیبلو با نشان نرسید، یعنی داخل حلقه نگردید. امکانیت دوم قریب بود دوستان عزیز که با هدف برسید، ولی متاسفانه از حلقه بیرون شد. یک امکانیت دیگر رو در پیش است. افسوس این امکانیت رو نتوانست که ثمرانوک استفاده نماید. دوستان عزیز، اجرای عمل حبیبالله اسرائیلوف به نتیجه انجام یافت و در این شرط از روی حساب هیئت حکمان دو اشتراکچی عمر و اسدالله صاحب 10 امتیازی گرفتند. احسن بگوید. پس از خاتمه یابی شرط سیوم هم احمد نصرالدینов پیش صف است. عمر حمیدов نتیجه بهتر نشان داده به خط دومی جدول برآمد. اسدالله دارای 21 خال است. حبیبالله 20 امتیاز را در اختیار دارد. علی با 19 خال در جای پنجم، بعداً ثابت جوگیر است که همگی 17 امتیاز دارد. тамошобинон азиз, барномаи матн аз муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири байналмилалӣ идома дорад. Инак расидем ба шарти чоруми барнома. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт ва мебинем ки то кадом андоза иштирокчиён дар ин шарт ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. علی نظرов است چون همیشگی اولین شده شرط رو اجرا میکند. یادرس میشویم که توپی رو که در دست علی نظرov ببینید 2 کیلوگرم وزن دارد و اونها رو ضرور است که باید همین 2 کیلوگرم وزن رو یعنی مدت طولانی قوت به توانایی خود یعنی نگاه داشته ایستند. هر نفر که هرچی قدر زیادتر ایستادگی میکند این توپ رو نگاه میدارد بتواند که غالبیت صف را به دست بیاورد. بار دیگر یادرس میشویم که برنامه متن با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزشکار دوشنبه از مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی منظور شما گردیده شده است. یادآور میشویم که در مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است که خوانندگان این مؤسسه میتوانند که از این امکانیت ها، از این شرایط ها ثمرانok استفاده نمایند. تالار ورزشی با تمام شرایط ها با تجهیزات های نو زمانوی مجهز گردانده شده است و هر یک خواننده در درس های تربیت جسمانی میتوانند به ورزش مشغول شوند، بدن خویش را آب و تاب بدهند. تا جایی که ما آگاهی داریم این اشتراکچیان یعنی این خوانندگان علاقمندان و دوستداران ورزش هستند، چون در این تالار ورزشی در درس‌های تربیت جسمانی مشق ورزی میکنند و بار اول است که در برنامه متن اشتراک کرده هنر و استعداد خود را نشان داده ایستادند. هرچند که در بعض شرط‌ها به خطایی راه دادند، این هیچ که ندارد. ورزش بور دارد، باخت دارد. زیبایی ورزش با همین برد و باختش زیبا است و بهترین ورزشگر، بهترین نفر همون نفری است که برد و باخت خویش رو بدون یگان مشکلی قبول میکند. فکر میکنم برنامه امروزه برای اشتراکچیان یک تجربه خواهد شد و در برنامه‌های من بعد آنها میتوانند که باز هم تجربه خود رو مکمل نمایند، باز هم این شرط‌ها رو خوبتر و بهتر اجرا نمایند. احسن میگویم با علی نظرov بینید که بسیار ایستادگی خوب کرده ایستاده است، بسیار تحمل پذیری کرده ایستاده است. هرچند
хаста шуда бошад ҳам лек ба ин нигоҳ накарда кӯшиш карда истодааст ки шартро идома бидиҳад. ҳар як сонияи ӯ барои ӯ имконият фароҳам меорад ки имтиёзи худро боз ҳам зиёдтар намояд. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, Али Назаров дар вақтҳои ҳолигӣ ба варзиш, яъне ба риштаи бокс, яъне дар риштаи мушзанӣ машқу тамрин мекунад. дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардааст ва имрӯз бошад ин таҷрибаи худро дар барномаи матин нишон дода истодааст, яъне қувваву нерӯи худро боз ҳам дар ин барнома нишон дода истодааст. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. аз миён 3 дақиқаву 55 сония сипарӣ шуд. Али Назаров бошад ҳоло ҳам шартро идома медиҳад. алиро зарур аст ки бояд озодона нафас бикашад. Али Назаров тавонист ки ин туби 2 килограмм вазн доштаро муддати 4 дақиқаву 8 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Собит Ҳакимов. инак Собит Ҳакимов ба шарти барнома пардохт. Собитро мебинем дӯстони азиз, аллакай шартро иҷро карда истодааст ва мебинем ки то кадом андоза дар ин шарт қуввасанҷӣ мекунад, то кадом андоза ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳад. дар ҳақиқат бинандагони азиз, варзиш ин гарави саломатӣ аст, варзиш ин зебогӣ аст, варзиш ин як риштае аст ки солимии ҳар як шахсро таъмин мекунад ва беҳудонест ки пешравии давлат аз солимии ҷомеааш вобастагии зиёд дорад. ҷомеа солим бошад, давлат метавонад ки рушду тараққӣ намояд. бинобар ин дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки ба варзиш машғул шавед, варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш донед ва агар мехоҳед ки солим бимонед, агар мехоҳед ки ҳамеша таъби шумо болида бошад, ҳатман ба варзиш машғул шавед. варзиш ин як риштае аст. ба воситаи варзиш варзишгарони беҳтарин, номдору номпарвари кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта, давлату миллати азизи хешро бо баланд бардоштани парчами миллӣ муаррифӣ намоянд ва умед аст ки ин иштирокчиён, ин варзишгарони хурдсол дар оянда яке аз парчамбардорони давлат хоҳанд шуд ва ҳоло ояндаи онҳо дар пеш аст. ҳоло онҳоро зарур аст ки боз ҳам зиёдтару зиёдтар машқу тамрин намоянд, таҷрибаи хешро боз ҳам зиёдтар намоянд ва метавонанд ки дар оянда ба ҳадафи аслии хеш бирасанд. чун мо имрӯзо мутаваҷҷӯҳ мешавем, мебинем ки ҳамарӯза дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон толорҳои наву замонавӣ, маҷмӯаҳои бузурги варзишӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифта истоданд ва моро зарур аст ки пайваста аз ин имкониятҳо самаранок истифода намуда ба варзиш машғул шуда бадани хешро обу тоб бидиҳем. аҳсану офарин мегӯем ба Собит Ҳакимов ки бинед ки бисёр хуб дурахшида истодааст дар ин барнома. муддати 2 дақиқаву 31 сония ҳоло ҳам шартро идома дода истодааст, ҳоло ҳам истодагарӣ карда истодааст. Собитро зарур аст ки бояд озодона нафас бикашад, нафаси худро озодона берун барорад. ин восита метавонад ки боз ҳам имконият ӯро фарохтар намояд, боз ҳам давомнокии кори ӯро зиёд намояд. аллакай дар чеҳраи Собитҷон мо хастагиро эҳсос мекунем ва ҳарчанд хаста шуда бошад ҳам лек кӯшиш карда истодааст ки то охир шартро идома бидиҳад, то як ҳадафи хуб бирасад, то натиҷаи беҳтарро манзур намояд. аз миён 3 дақиқаву 18 сония сипарӣ шуд. офарин мегӯем ба Собит ки бисёр хуб дурахшида истодааст дар ин шарт. бубинед дӯстони азиз, ҳарчанд дастонаш ба ларза омаданд, вале ба ин тан надода кӯшиш карда истодааст ки шартро то ахир идома бидиҳад. офарин мегӯем, каме дигар мондааст, кӯшиш намоед ва мебинем ки аз миён 3 дақиқаву 42 сония сипарӣ шуд. каме дигар мондааст расидан ба дақиқаи 4
ولی ببینید که بسیار دستانی او میلرزد. دوستان عزیز، انا این از تلاش و زحمت ورزشگر. آفرین میگویم یک هفتگی. دوستان عزیز، چطوری که شاهد گردیدیم، ثابت حکیموف توانست که مدت طولانی ایستادگی نماید. اجرای عملی او 3 دقیقه و 57 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم با مهارت احمد نصرالدینов. احمد نصرالدینов دوستان عزیز به شرط برنامه پرداخت. اکنون میبینیم که احمد جان میتواند که با مانند رقیبان خود مدت طولانی ایستادگی نماید. بار دیگر یادرس میشویم که توپی رو که در دست احمد جان میبینید 2 کیلوگرم وزن دارد. البته دوستان عزیز، داشتن این توپ در نظر بسیار ساده میتواند، ولی در اصل این رو هر یکی ما و شما اگر به مانند این ورزشگران داشته ایستیم زود خسته میگردیم، چون بدون یگان حرکت، بدون یگان عمل، تنها انا همین گونه توپ رو داشته ایستادن کمی کاری مشکل است. ولی باز هم تکرار میکنیم که هر یک نفر میتواند که قوت و توانایی خود چقدر که قوای آنها میرسد، آنها با قوت و نیروی خود این شرط رو اجرا نمایند. هر یک شرطی که آنها اجرا میکنند در آخر، یعنی از روی اشتراکی خوب و یا که از روی اشتراکی که آنها در سطح میانه هنرنمایی کردن، میتوانند که امتیازهای خود رو در مجموع به دست بیارند و از روی امتیاز عمومی غالب و جایزه‌داران برنامه امروزه متین معین میگردند. و میبینیم که احمد جان بسیار دستایش به لرزش اومدن و تبسم هم میکنند. دوستان عزیز، این تبسم کار او را باز هم آسانتر میکند و ببینید که دستایش بسیار به لرزش اومدن، ولی با این تن نمیدهد. باز کوشش کرده است که به مانند علی و به مانند ثابت جان تواند که شرط رو خوبتر و بهتر اجرا نماید. از میان 2 دقیقه و 3 ثانیه سپری شد. روزارو است که باز هم شرط رو خوبتر و بهتر دوام بدهد. و دوستان عزیز میبینیم که کمی خسته گردیده است، چون این خستگی با کار او کمی مانع ایجاد میکند. دستانش زود به لرزش آمدن. دوستان عزیز، و ورزش انا همین است. دوستان عزیز، احسن میگویم، یک تفکیری میزنیم. اجرای عمل احمد نصرالدینov 2 دقیقه و 23 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم با مهارت اسدالله زاده. اینک میبینیم که اسدالله زاده به شرط برنامه پرداخت و با مثل حریفان خود شرط رو ادامه داده ایستاده است. تماشابینان عزیز، البته غالب از روی وقت معین میگردد. هر نفری که چقدر که زیاد در این شرط هنرنمایی کند، چقدر زیاد که انا همین توپ رو نگاه داشته ایستد، همون میتواند که همون نفر امتیاز خوب رو به دست آورده غالب این شرط گردد. ولی میبینیم که نظر به شرط های قبلی در این شرط اشتراکیان ما خیلی خوب برآمد کرده ایستادند. بسیار دقیقه های زیاد ایستادگی کرده ایستادند. از میان 1 دقیقه سپری شد. اسدالله باشد حالا هم شرط رو ادامه داده ایستاده است، چون فکر میکنم که حالا این نتیجه اسدالله رو قناعتمند نمیسازد، زیرا با چهره او ما نظر میکنیم بسیار خود رو آزاد حس کرده ایستاده است. حالا ما خستگی رو احساس نمیکنیم در عملهای او، در چهره او. و پس از شاید 1 دقیقه ما شاهد گردیم که اسدالله به خستگی دچار گردد. بار دیگر یادرس میشویم بینندگان گرامی، این اشتراکیان برنامه امروزه ورزشگران کسبی نیستند. آنها تنها دوستداران و علاقمندان ورزش هستند که
امروز بار اول در برنامه متین هنر و استعداد خود را سنجیده ایستادند. در اینجا باشد داوران اشاره کرده ایستادند که اسدالله را ضرور است که باید قاعده شرط رو درست اجرا نماید، رعایت کند، چون میبینیم که کمی در اینجا دستان او از حساب خسته گردیدنش زود موقعش رو عوض می نمایند دستانش و ضرور است که باید دستانش بلندتر راست باشند، قامت باید میان راست باشد، چون که این یکی از قاعده های شرط است. از میان 2 دقیقه و 31 ثانیه سپری شد. بینندگان گرامی، اسدالله باشد حالا هم شرط رو ادامه داده ایستاده است. اسدالله زاده توانست که توپی که 2 کیلوگرم وزن دارد مدت 2 دقیقه و 43 ثانیه نگاه دارد. توجه میکنیم به استعداد عمر حمیدوف. اینک عمر حمیدوف به شرط برنامه پرداخت و عمر رو میبینیم که تا کدام اندازه از عهده اجرای شرط میبراید. تماشابینان عزیز، البته برای ورزشگران کسبی شدن البته هر یک نفر از انا همین سن و سالی که امروز در برنامه ما اشتراکچیان برآمد کرده ایستادن از انا همین سن و سال آغاز می‌گردد. اگر از خردسالی پیوسته مشق تمرین رو خوبتر و بهتر براه مونند و هر یک مشکلی که آنها رو برو می‌گردند به این مشکلی ها تن ندهند، تحمل پذیر باشند، کوشش نمایند و با همین قوا و نیروی زیاد ورزش رو شعار خود نمایند، فکر میکنم که در سری نورسی و جوانی البته میتوانند که در دلخواه نمودی ورزش، در دلخواه نمودی مسابقه ها قوا و نیروی خود رو بسنجند. عمر رو ضرور است که باید دستان خود رو راست نماید، قامتش باید راست باشد، انا همین گونه، چون قاعده شرط همین است. زود داوران اشاره میکنند که عمر به خطاگی راه داده ایستاده است و فعلا میبینیم که بسیار به خطاگی زیاد راه داده ایستاده است. از میان 2 دقیقه و 20 ثانیه سپری شد و در چهره عمر ما خستگی رو الکی احساس میکنیم، میبینیم که بسیار خسته گردیده است و باز هم تبسم میکند که من امکانیت دارم، من میتوانم که تا آخر شرط رو ادامه بدهم. ولی ببینید دوستان عزیز، بسیار مشکل است، بسیار خسته گردیده است. ادامه دادن این شرط برای عمر مشکلی زیاد رو به بار آورده ایستاده است، چون اون قوا و نیرویی که داشت در شرط‌های قبلی اجرا نمود. دیگر امکانیت نیست دوستان عزیز. در اینجا زود داوران اشاره کرده ایستادند و دستان خود رو راست نگاه دارد. قاعده شرط همین است. اجرای عمل عمر حمیدوف 3 دقیقه و 12 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت حبیبالله اسرائیلوف فرا رسید. حبیبالله اسرائیلوف به شرط برنامه پرداخت. اشتراکی نهایی برنامه است. حبیبالله رو میبینیم دوستان عزیز، نظر به رقیبان خود جسمان خورتر است، ولی به این نگاه نکرده بسیار ورزشگر قوی اراده است که امروز بدون یگان
тарсу ҳарос бидуни ягон мушкилӣ миёни рақибони қади иродаи худ ҳунарнамоӣ карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд дар баробари иштирок намудан қоидаҳои шартро хубтару беҳтар иҷро намояд, то ин ки аз ҷониби ҳайати ҳакамондовар огоҳӣ нагирад. аз миёни 1 дақиқа сипарӣ шуд. бинандагони гиромӣ, бояд дастони худро ҳабибулло каме баландтар, росттар намояд. қомат бояд рост бошад. ана ҳамин гуна. ва бубинед дӯстони азиз, дар ҳоле ки ин қоидаро иҷро мекунад, кораш боз ҳам мушкил мегардад. зуд довар дар ин ҷо ишора карда истодааст дӯстони азиз ки ҳабибулло ба хатогӣ роҳ дода истодааст. қомат бояд рост бошад, дастон бояд рост бошад. иҷрои амали ҳабибулло исроилов 2 дақиқа ва 15 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шарт Али Назаров дастболо гардид. дар шарти чоруми барнома ҳам тағйирот ба назар нарасид. ин навбат Аҳмад Насриддинов шумораи холҳояшро ба 34 адад расонид. Умар Ҳамидов бо 29 хол дар хатти дуюми ҷадвал қарор мегирад. ҳамчунин ду иштирокчии дигар Асадулло ва Али низ 29 имтиёзиро дар ихтиёр доранд. Собит ва Ҳабибулло зинаҳои баъдиро касб карданд. бинандагони гиромӣ, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. нафаре ки то охир ана ҳамин гуна шартро қоидаи шартро дуруст ва дақиқ иҷро менамояд, метавонад ки ғолибияти ҳисобро ба даст биёрад. ва онҳоро зарур аст ки бояд дастҳо дар пушти сар ва пойҳо бояд баланду рост бошанд. дар ин ҷо мебинем ки Асадулло Асадуллозода иштирокчи чоруми барнома аз идомаи бозӣ даст кашид ва ҳамчунин Ҳабибулло Исроилов низ иштирокчи ниҳоӣ натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад. Собит Ҳакимовро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад ва мутаассифона Собит ҳам натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад. дар ин ҷо мебинем ки 3 нафар иштирокчиёни дигар Али, Аҳмад ва Умар низ қувватсанҷӣ карда истоданд. рақобат бениҳоят ҷиддӣ миёни онҳо рафта истодааст ва акнун мебинем ки кадоме аз онҳо боз аз идомаи бозӣ даст мекашад. шарти ниҳоии барнома аст дӯстони азиз. гуфтам ба мавриде аст ки онҳоро зарур аст ки ба тамоми ҳасти қувваву нерӯи худро бояд дар ин шарт сар намоянд, зеро пас аз анҷоми ин шарт ғолиб ва ҷоизадорон муайян мегарданд. бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири замонавӣ манзури шумо гардонида истодаем. ва ин иштирокчиёне ки мебинед хонандагони ин муассисаи мазкур ҳастанд. аҳсану офарин мегӯем ки бениҳоят дар ин шарт қувваву нерӯи худро хеле хуб санҷида истоданд ва Али Назаровро мебинем ки дигар натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад, бениҳоят хаста гардид. рақобат миёни ду нафар иштирокчии дигар мондааст, Аҳмад ва Умар. бубинед ки ҳар дуи онҳо ҳам бениҳоят хаста гардиданд, вале ба хастагии хеш нигоҳ накарда
باز کوشش کرده ایستادند که رقابت جدی رو تا آخر ادامه بدهند. این است ورزش، این است رقابت سالم. دوستان عزیز ببینید که احمد جان و عمر به نهایت تمام قوا و هستی خود رو صرف نمودند، ولی باز کوشش کرده ایستادند که تا آخر شرط رو ادامه بدهند. در اینجا میبینیم که عمر کم به خطایی رو داده ایستاده است. او رو ضرور است که باید دستان در پشت سر باشد و بالاخره از ادامه بازی دست کشید. اصلا آفرین میگویم با احمد، به نهایت خوب درخشید در این شرط. تماشابینان عزیز چطوری که شاهد گردیدیم، فکر میکنم که این شرط هم برای شما و هم برای اشتراکچیان به نهایت جالب و شوق‌آور گذشت. بالاخره از میان 6 نفر ورزشگران احمد نصرالدینов دست بالا گردید. дар шарти ҳалкунанда аҳмад насриддинов бо 44 хол садри ҷадвалро нигоҳ дошт. умар ҳамидов бо 4 имтиёз камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. али назаров ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. асадулло асадуллозода дорои 34 хол буда, собит ва ҳабибулло мутаносибан зинаҳои панҷуму шашумро касб карданд. دوستان عزیز پس از اجرای شرط‌های برنامه متین، غالب و جایزه‌داران معین گردیدند. زینه سوم برنامه متین نصیب علی نظرов گردید. آفرین میگویم با علی نظرов که توانست که در برنامه امروزه متین مقام سوم را از آن خود نماید. آفرین میگویم. ман имрӯз ҳама шартҳои барномаи матинро иҷро кардам, вале ҷои сеюм шудам. аз сабаби ба шартҳо ба хатогӣ роҳ додам, ҷои аввалро нагирифтам. аз ҷои гирифтаам розӣ ҳастам. мақоми дуюм бошад насиби умар ҳамидов гардид. офарин мегӯем. ва дӯстони азиз, медалу ифтихорома аз ҷониби муовини директори муассисаи мазкур маъруф сафаров ба ҳар як иштирокчӣ супорида мешавад. офарин мегӯем. ман дар барномаи мартин ҷои дуюмро гирифтам. кӯшиш мекунам дар оянда бисёр машқ кунам, ҷои аввалро гирифтам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин аҳмад насриддинов гардид. офарин мегӯем ба аҳмад насриддинов ки тавонисти дар барномаи имрӯзаи матин унвони қаҳрамониро моли худ намояд. аҳсан мегӯем. ман имрӯз дар барномаи матин ҷои аввалинро гирифтам. аз судаи ҳамаи шартҳо баромадам. зарбаҳоро хеле хуб ба нишон расондам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихоромаҳо супорида мешавад. ифтихорома ба асадулло асадуллозода супорида мешавад. ифтихоромаи дигар бошад ба собит ҳакимов супорида мешавад. ва ифтихоромаи ниҳоӣ бошад ба ҳабибулло исроилов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи таълимии хусусии мактаби муосири байналмилалӣ манзури шумо гардид. боварии комил дорем ки барномаи имрӯза ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.